pou men? A kè sou pale men? Ki sa di ankon? Pala misye men, mando soufou men. Pou ki sa mwande sim pou a? Bon, isto ap danse wap soukete tou men, mando soufou men. Mwap tade mizik mwen men wap vin chita ou wap pase van ou pase ale men. Ade misye men, on je bap pou men chita la, on ba e sa men, bap pou men. Se nan ou wap chita men, pase wale men, ki sa gen nan bap mwen pou, ki sa bezen nan bap mwen? Bap pou men, tou jwa fè si ou chita lan, ou jwa fè makat men. Fè makat tande men. Ki wè Michel ap di ka fè makat la men? Fè makat la. Michel ap di ka pitou de men, Michel ap di men. Ban pou men, ba ele fèm nan pou tande men. Ba ele fèm, ba ele fèm nan pou. Ba ele fèm nan pou. Ke nou ki eski ele mwen yo di. Sak pasou? Nèk man chita la. Kou? E pa de kous bon nou. Fè pa mnon nek bay kou? Ki bon nek sa chita? Nèk man chita. Vini kè dem? Kanade? Kama kon nek bo kou? Pa mnon kanade monshe? A de kous bon nou. Kou el flase?